Sura kareba kaparannuan na tonoran ni Markus. Markus su pasal 10 apa angka bunga ana saya lako maapeng kaseranna. Puang Yesu na bolloi minna misa abai ni dio betani. Dua ngallo pa namane allo pasa si allo na roti tang diragi. Unda ka amilalan tu pangulu to mina siapan dita sura lamrai untang a Yesu na tingkan ni siana patei. Belan na kuatin de tau da ana yake allo kapua da ana maramba tu tau. Yato na dio betania tu Yesu lan banon na Simon golenan marasan mukumande saya mimisa abai ne siba tonde gori-gori pu alam nani minda pandere narawas tumasang sia masuli allinna napoloi tu tonde gori-gori na bollon ni daulun na Yesu den mi baatu pira-pira tau umpo bangwarai tu yanna to sia sipa kada-kada na kuah maapari na dipakasala-sala puna labangara tu minna apandere. Belan na yake dibalukan ni inang lala abita luratu udina ralinna na maadin di paakamasian lako to makario-rio. Sengke mitin di tau lako. Apa nakua Yesu? Popa elo onaya maapari yang misusai. Kamilon niya tu napuwa ulako kaleku. Belan na ya tu to makario-rio tontongo siya komi si sola. Saya ke morai komi. Maadin komi umpoga ukamiloan lako tau ya tomai. Apa ya te aku te ta etala sola nenne. Ya te baine ya te napoga umo tu napengkulin. Ya matumbuloi minna atu kaleku butung utomate kela dipiliangi suudinge ta epiku dipiliang tonganna kukua ala ko kalemi umba na nilai lantelino dini umpa apesanan kareba kaparannuan dio duka dini unnan ni batu silambi tu penggauranna te baini.